Dumelang, Baratua. Hello, everybody. Welcome back to my YouTube channel. It's been a while. Ke sa post. Luena, yo. Ke kopa tshwarelo hleng tshwareleng Baratua. Ha re bueng ka pleke tse o tlamehang hore o di bone ha o ile Lesotho. They have a lot of nice places. Kgetlong lena we went to Malitsunyana Falls. Kororo ya Malitsunyana. So re kene ka Malitsunyana Falls via Semonkong. He. So ke no he mo. Before go tlo palama pere he pere tsa hona ke sane ka mogao ka mane abuti ana tlo tsamaya le gona moina o ntsa di lokisa mo and then na ba mphaperenana entle pere utlwa ho thwe lebitso la yona ke Moshweshwe ba re ba e reile Moshweshwe lebitso la yona she Moshweshwe yo anketsa busy lo utlwang anketsa busy Moshweshwe ke tlo le qoqela empa he but it's a beautiful strong feisty young male horse emanganga ha but he yeah ke gona ba o re tsamaya he kupla le before leeto le qala Moshweshwe ke sa tsamaya ke lebetse ho thule how mo stop tshwantse mo stop ngwana morena. This is the first time that I ride a horse on my own ne Moshweshwe pere ka go o sa tsamaya guys o tsamaya and wa gwanta o se ke lebetse go hana tshwantse ke mo stop jwang ke mo emisa jwang tshwantse ke hule bona hey ya ba ya tsama se ke holetsa bontate bano le babuti bano guys Moshweshwe go tsama ka nna thusang mo I've ridden a horse twice before but nearly Val Showgrounds and someone was holding it I director and now it's just on the back of the horse. This is my first time riding it on my own controller, but then they show you. So if you go to Semonkong Lodge and you hire a horse for riding Lea Malitsunyana Falls, yeah, hona le di tour guides here. Yeah, ours lebitso la hae ne le Moina, a wonderful young man, kind. He was so sweet and patient and polite. Araba dipotso tsa rona tse ngata re mmotsitse dipotso, you know. Yeah, so yo ka mona nantse ke ho yana ko ntshute mo bona mona na ba re ke nna mopheme wa tsamaya ntebo. Anyway, so ke gona ba he ga tsamaya making our way there and hona le moya o dimo kwana but ha se moya o it's windy but it's not dangerously windy or cold or whatever, but yeah, here we are right at the top. You are about to see the falls just now. Malitsunyana Falls, yeah, one of Lesotho's most beautiful waterfalls. So beautiful, guys, and these horses are so strong and so beautiful. I have a different kind of respect for horses. I love animals and I respect them and all that. Impa, this one, hi guys, hi Ferrari ya Basotho, hey. Ferrari ya Basotho miskat Ferrari so our guide nearly anantsang ka di video he a o tseba ntho e etsang mamela la motloela. I remember my friend nampotsa hore yo did you guys have that hana ke camera yani e fofang wa bona kana ke camera ya mathapelo nampotsa hana ore ona re ne le tsamaile ke camera yo ai nna ke lebetse drone drone so ne drone I'm like no ne drone una sebedisa phone are yo camera quality ke ai le kantle le camera quality ngwana morena abuti no tseba ntho etsa. Yeah, he was so good. He takes the pictures. It's like right at the right time. You know, even the videos, the zoom. And he knows or tshwantse le pose jena or snap sa lona se jena. Yeah. Kuona pere ba reng ke Moshweshwe pere mona na se re fihle ka odimo mane ra pose pose ke ratang ke yenana o tla e bona e tlo hlahana jwale tjena ka mora sebakanyana this one so these like let's take a bottle of water re etse ka re tsholla metsi ka yes I want that pose. And then after that when I'm like ha re hlapeng matsoho re hlapeng dibe re hlapeng ditshila re hlapeng tsena kaofela ke virtual wash inana he and then we are making our way back home. Well, not home it's the vroeg re ka ya home guys wait yeah to Semonkong Lodge he ya ba se ke tshintshile he wa ntse bana he tshintshile pere ke tshintshile ntse ne ke di apere
But yes, so mona he re kopana le ditonki tsena. Le baahi ba monana, the people here are so nice, guys. Yo, empa Basotho mokgwa bona he ke batho ba nang le botho le lerato. Then they have a shop, Smonkong Lodge. I bought myself and my babies this little hat. It's so pretty, that little hat. Then I bought this hat. I can't wait to wear it. Bye. Thank you for watching. If you go to Lesotho, make sure that you see Malitsinyana Falls. Bye.